Danas vam donosim fantastičan recept za oslić iz rerne. Ovako pripremljena riba je zaista preukusna, tako da odmah krećemo sa pripremom. Ovdje imam 4 oslića, dobro su očišćeni i sada prelazim na pravljenje marinade. U čini je 4 čena seckanog belog luka, dodajem pola kašičice ruzmarina i kašičicu suvog peršunovog lista. Također sipam i 20 ml maslinovog ulja, pa sve dobro promešam. I da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posjetite sajt eninakuhinja.com. Sada ribu usolim po ukusu sa jedne i druge strane. Također dodam i bibera po ukusu. Brza priprema, zdravo jelo i rezultat koji ostavlja bez reči. To je kombinacija koja se pamti. Posolim oslić iznutra kako bi bio sočan i dobro začinjen. Sada dodajem i po kašiku palente sa jedne i druge strane, tako da će oslić dobiti hrskavu koricu, a iznutra će biti savršeno sočan. U tepsiju sipam malo maslinovog ulja, pa ređam prethodno pripremljen oslić. I preko ribe sipam prethodno pripremljenu marinadu. Ova marinada sa maslinovim uljem, belim lukom, ruzmarinom i peršunom obavija ribu nežnim mirisima i daje joj savršen mediteranski šmek. Mi zaista obožavamo oslić pripremljen na ovaj način i vrlo često je na našoj trpezi. Sada dodajem i sečen limun. Biće vam potrebno 2 manja limuna. Pokrijem prethodno nakvašenim pek papirom i aluminijumskom folijom. Rerna je zagrejana na 200 stepeni i oslić se peče na toj temperaturi nekih 45 minuta. I nakon toga još 20 minuta bez folije. I oslić je gotov, miris je savršen, a ukus jednostavno neodoljiv. Uz ovu ribu ide fantastična salata sa patliđanom, a recept za ovu salatu možete pronaći na mom YouTube kanalu. Vidjet ćete, svaki zalogaj se topi u ustima. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Enis Delight, za još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte, prijatno!